ba si mai yau ma pu ka tung nyu me tuman mulan ching nyu nang wai kai wang meng wan ta lo lak ching ne nok ngo nang sin ya ya si lak ching ne seleng ngo nang si nhau wan ta ha lak ching ne nek yeng li wan ta yeng lak ching ne yeng ngo nang ha pui ka tung nyu chu hai wan tai wan ta mong tu loi yimai pu mong a pu ngo nang au pe tumane Matthew afong tet aleng ta Matthew chapter 8 verse 20 tala ya pai hawanda chisua ide i hiyalan chingne asa ngo nang hayang a wang au halan chingne ala ngo nang hayang pui kada aha sang chi ching yinang tumana ating lakha kri same hai tuma lolak ngonang tinyi coronavirus ching ma kawang ngawa ibua hayang sakine mengkua kadung nyuda tawa nyawang wengpu hai ngonang se inang coronavirus saha yichi yilak pa tak ameng ma apai kalak ni chai se teman yang ngaulan chainang mook sepu chumeng wanteng tak ameng hayanga tak ala ngai khan ngai nang kada adam kari me yaya train me wanglen me accident ne menge yuya kan pu love one chai hai naulan nya hai naulan hayang anyu hai balan li hai ma pu pai wanta tama nyeng nyenga kushen tong nang chawan yu me tau yilak hayang a lolak nyui ngoya sa tama ne tong nang yes there is God kawang ngo nang tolan sai ma bu hayang a ka si tu sho ma bu yilak ching ne kawang ngau me teman da chan pu ngo nang ita mungham kama tolai hen Psalms 91 me temande hatok inang menwi la ya pui wang nyak me atu pa ya pui yising pu virus pa ya pui wang nyak me ameng pa ya pui kawanga inang wang nyak me pai pu ameng pa ta hang ho yinyam lak